sekolah pagi, Reng. Kok demok pernah. Jaring mana mati dumba nang koi dinna. Kayak nggak rapat lah bang nih, Hang. Mata bisa rapat. Kok? Jauh pron. Pasti dulu bang labeng. Can kok aku udah emah. Lo tak lo karanuku. Udah mami atau pak. Ngirim alen cong ke pondok. Munduk apa lek je? Pak rebon kiriman. Maki siapa munduk kok? Ya melang cong. Cek lau di pondok. Mun pas tak kirim apa sih kakak na? Ya kak. Ya pesen deh. Ya lang kok ki mang kadalek. Iya, teng-teng. Bu, kok minta pesen bu? Coba ya apa cong? Ya jajan bu, cek anak-anak ngodah. Pan lagi aja jenang. Pak lapar ngakan bayi ngwak nasi ini sesobluk. Cek yang jawab nak kakek ngaji sama lolo. Mau nale beri. Cek ring alen munduk cong. Wajar mau nale nih kirim pese. Mana kok munduk kok? Dung cek kang tukang colok kang. Kaki lamboy pamunduk ke tak ndek. Laisa liwaqatiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa wa kuntum azwajan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngirim anak foto atas nama Cong Celeng Ustad. Bu, mangkin perpan program Pak. Tikel lagi dan toski. Sekejap Ustad, cuma mari ngagi nikah. Engki Pak. Tunggu lestari program. Abu, mak katini kesampean Ustad. Cek bulir yang sepon nang. Mak pasti larang tak pagi sareng nak potong. Kipon, tikel bi lagi konen nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط
Assalamualaikum. وكذلك جعلناكم Waalaikumsalam. Badan apa Ustaz? Bede santri kerem Ustaz, tong celeng. Beh, santri kan tak kengi kirim Ustaz, mana bi beda program. Kibi kula lestari parengoneng pon ken maksa. Tu di cong. Jalan keluar. Ireng, lanjut. والأرض وضعها وكذلك جعلناكم أمة وسطا Cabi dah bicong, bagian program. Thank you Ustaz. والحب ذو العصف والريحان فبأي وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Derem apal lah cong. Alhamdulillah Pak, hafal pon. Alhamdulillah ya Allah, takah hajat ongkung kon dina foto apal Al-Qur'an. Kakek dina karo fokus ke program tahfidz cong. Ki punten Pak, ke program selain juga ngereng gula. Oh. Ini nak beda program apaan cong? Ki benyai kan to Pak. Beda metode cepat baca kitab kuning nah apaan. Ki juga beda pendidikan formal. SD, SMP, SMA. Oh iya cong, saya nggak ajar pacakan ya. Oh iya cong, ya nasen bimbu nih kibain banyak. Saya ngajar kakan ketibin ya. Thank you Pak. Kakan ben kancan lo. Ya sangon cong. Saya nggak Tinggal boleh langsung ngambil lagi Pak. Soalnya tepat beda program ya kasar. Yalah, saya nggak ajar pongko ya. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dak sadajana santreng. Insyaallah ta'abid boleh Darul Lufat akan menggelar wisuda akbar sebagai wujud tasakur karena sudah diberi kelancaran dalam menghafal Al-Qur'an. Pesan dari badan kaulah dak para hafid sepekali wisuda. Sepertama, jegah Al-Qur'an cek sampai edan badanaki. Senomor 2, santreh seampun wisuda wajib mentahkik atau mendalami ilmu Al-Qur'an selama 1 tahun nengipun tukak dinto. Kaangkui nga oleh sanad sebagai penghafal Al-Qur'an. Paham iki? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ojo dong. Jadi cuma panikah kau lesi bisa sampai yakin yang pemangkian samangken kau lengarep panjenengan saja bisa ngageli. Pon sekadin toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Den. Ya ada Nara. Dari di mana? Dari Pondubun ngirim tangan nak. Pak Krona kau kirim po ya Nanden. Jek kaki jemik pas pada ben pengurus Pondubun. Jek karo ketemu benak foto tibik dek kesepah hilarang. Benih keng larang Din. Keng cek ring sering.
Yo ni sermak le tak las melas bede pondok bun. Reng tu aji ya, ko tu teke aciling tangi senak foto si bodi pondok. Soal lah, nak foto bodi pondok ruwa keng ajar lillahi ta'ala. Beni keng entar cakan caan. Ben boleh, santre mula tobu kere mena, tak fokus ke pelajaran. Pikir-pikir iya bun. Iya din. Tapi kaki ku tuh syukur din, andi anak HP. Abang je tang anak benih hapin bun. Tang anak ye lah karo dua ruang. Cong celang ben mat tinggal. Abis aku cak hafid benih nyaman adin. Si aku cak hafid ria, orang si apal Al-Quran. Mun pas anak kakiannya mah hafid, kaki tak pas yulopan hafid. Oh, Tak rokaruan. Salah situ nggak keutamaan nah orang si apal Al-Quran ria din. Ku aku bisa ngangkes ke 10 anggota keluarga nah nang hari kiamat. Orang becerede remah kaki sebagai orang tua. alhamdulillah bun. Tidak boleh Arab nareng tua kanak foto kecuali dia. Iya deh. Makin kok pada teruan di anak Hafidin. Cek nyaman ngamun bukti. Nasi ekerem kena ben CPC nah. Untuk tak laku apa? Kalau laku ngaji, mari ngaji teh dong. Orang kok cek munduk ke dia. Datang Pak. Iya cong cok karo ngerem malen. Pak, engkau terus metu si pangaterona kakek. Pangetero apa cong? Kan tepak nambah pernah ngocak. Engkau suruh munduk. Engkau seti siapa? Ya mun kakek minta moduk setia cong lu tak apa hile santreng. Beda iya. Ya kaki benih bejan monduk cong, tapi bejan abine. Dan siapa? Siapa tak? Mapan pakai dekedein sekali. Encan kitab ruwa Pak. Utlubul ilmah minal mahdi ilallah di. Carilah ilmu sejak kita dari ayunan sampai kita ke liang lahat. Maksudnya ruwa Pak. Nyari ilmu ya tak ada kata terlambat. Sambin beda apa kakek mi anggrek yang minta monduk kapan setia cong? Ya tempeng neng dina Pak. Lah aku nak ropol kompolan. Rokok banyak abin. Tak ada ngomong munduk ke. Tempo oleh ilmu. Oleh ke man boleh. Ketika kakek minta monduk yang pelan takhir kakek rem najiyah mat. Letak rukaran wangku. Kira-kira seperti itu Pak.